හරිද ඉන්න ගයිනි පාරංග ගයිනි බලන්න මෙහෙම ගම් ගාගෙන අපි මෙන්න මෙහෙම මේ පුර මේ උල් පැත්ත මෙහෙම තියෙන පිටට මෙහෙම තියෙනවා හරිද சரியா அப்புறம் மத்தத எடுத்து இப்படி வச்சுக்கணும் பேலன்ஸ் ஆகும் அப்ப இந்த இப்படி இதுக்கு நேர இத வைக்கணும் இன்னொன்னு எடுத்து இப்படி வைக்கணும் இல்ல அப்ப உங்களுக்கு ஒட்ட லேஸ் சரியா හරිද ගයිනි බලන්න ඔන්න මේක මේ පැත්තට තියෙනවා ඔන්නලේ හතරක් තිබ්බා ඊට පස්සේ ආයි තියන්න ඕනේ මෙහෙම මේ පැත්තට ඒකට කෙලින්ම මේ පැත්තෙන් තියන්න ඕනේ ඒක නේරම ඉඳ පගන් ඉපිටි වෙච්ච ඒක දකුණු නැගින්න ඔව් වයඹ කීම නිරිත ඔක්කොම තියෙනවා අන්න ඔන්න තියෙනවා හරිද අන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා මේ පැත්තට අන්න මේ අත තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒකට කෙලින් මේ පැත්තෙන් තියෙනවා හරිද දැන් තව හතරක් තියෙනවා මේ හතර මේවා මැප්පින් මෙහෙම තියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම අන්තිමට ඒක තියෙනවා හරිද நாலு பக்கத்துக்கும் திருப்பி கடைசியா வைக்கணும் இது හරිද ඒක පරතරේ වැඩි එන්නක පරතරේ ඇඩ්ජස්ට් කරලා අර නැදේ හරි பஸ்ல இருக்குது தானே பஸ்ல தான் செய்யணும் சரியா சரியா இப்போ என்ன செய்யணும் இந்த போர்டை இந்த பக்கம் இந்த பக்கத்தை இப்படி ஒட்டணும் சரி அது ஒட்ட முதல்ல இது இப்படி காயட்டும் இந்த பக்கத்தில் இதை ஒட்டிக்கிறணும் சரியா இந்த பேப்பரை அதில் தான் நாங்கள் முகம் லேசாக தான் கம் பூசணும் වැඩි ගම් ගන්න අඩුවෙන් තමයි ගම් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හරිද නැත්නම් මේක කැට වෙනවා මෙන්න මේම අඩුවකට හරිද දැන් මේ අඩුවකට තුඩක් ඇදගෙන තිබුණා මේ වැඩි හරිය අපි කපලා දානවා සමහරට කපනකොට ඇද වෙනවනේ හරිද ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේක දෙක තියෙනවා හරිද ඒකට මෙන්න මේම අලවනවා හොඳයි ගම් ගන්න ඕ ඉපිට පොසන පොසිට ඉඳ ඉපිට වෙක්කන අක්කා මේ නිවාස් ඉන්නේ මේ බලන්න මෙහෙම අලවනවා මේක ඊට පස්සේ මේක ඉන්ක පාරේ ඉඳ බලන්න මෙන්න මෙහෙම අලවනවා හරිද හරිද விளங்கிட்டா இது ரெண்டு பக்கத்துக்கு ரெண்டு ஒட்டுறது அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யறது இது மூக்கு மெல்ல மேய்க்க நகாயிட்ட வகை ஆனால் அப்படி மேய்க்கன்னு சொல்லு SD காய்ந்ததாக SD வாங்கினவா இது என்ன ஒரு மெல்ல மேய்க்க මේක කට இது வாயா இது வாய் சப்பான் வாய் சப்பான் வாயா சப்பான் இல்லையா ඉන්නේ අපි සලකුණා සරි දැන් මෙහෙම ඇඬවුවා දැන් පොඩක් මේක ඇඬයි වගේ පේනවද මෙන්න මේක දෙයක් ඇඬ වෙලා නේ මේක දෙයක් මෙහෙම අරනවා මම අරනකොට ඇඬ වුණා ටිකක් හරිද දැන් හරියා ඊට පස්සේ මේක හම් දෙකක් වගේ சரியா சரியா இப்போ இது காஞ்சிட்டு தானே என்ன செய்யணும் இதை எடுத்து இதில் ஒட்டணும் அவ்வளோதான் මේක දැන් හදාගත්තට පස්සේ ගයිනේ මෙහෙ බලන්න එහෙ බලන්න නැතුව පස්සේ වඩ ගෙදර ගියාම දැන් නැතුව එනවා ඔය ඒක බලන්න ඉන්න මේක අරගෙන දැන් මේක අලවන්න තියෙන මෙන්න නිකන් ඩස්ට් එකේ පොඩි ගම් පාර නිකන් මෙහෙම ගම් පාර ඊට පස්සේ ඉතින් ඔට්ටන හරිය
මේක හදලා ඉවරුනාට පස්සේ අපි ඔබලම ලොකු පොතේ හරවන්න මේක. හරිද? හදලා ගෙනාවට පස්සේ. හරිද? பெரிய புக் எடுத்து தானே உங்களை பெரிய புக்கில் ஒட்டணும் இது. அதே